izazov. Velika, srednja i mala hrana. Kako sjajno! Vrijeme je da počnemo isprobavati. Ko će prvi početi s lubenica želeom? Naravno, to je dovoljno za mene jer sam dobio najmlađu bočicu. Oh, sramota! U redu, krenimo. Odvrnite poklopac. Mala boca treba biti stisnuta s malim rukama. Haha, zar ne? I hoće. Medena žele izlazi. Tako je ukusno. I tako je super. Ljudi, ovo je nevjerojatno dobro. Njami. Oh, ne mogu prestati. Nema više ničega. Što je to u mojim ustima? Sjemenka lubenice? Što da radim s tim? Oh, točno. Stavit ću ga u lonac da uzgojim lubenicu. Dobro, sada ga malo zalimo. Super! Pogledajmo što će tamo narasti. Wow, izrasla je mala lubenica. Prijatelji, pogledajte kako je lijepa. Ovo treba hitno osušiti. Tako je ukusno. Oh da, tako dobro. Sviđa mi se. Ozbiljno, šokiran sam, ali sada je moj red da probam žele. Otvorimo ga i pritisnemo bocu. Wow! Evo ga. Tako cool, ukusno, odlično ima okus. Oh, trebam još želea. Fino, teško je prestati jesti. Hajde, iscijedi ga. Dolje! Oh, tako dobro. Čekaj, pun mi je usta. Sjeme! Quentin, što radiš? Sva su sjemena poletjela želiš da ravno na radim? mene. Moram ih sada izvaditi. Ali sada je moj red da probam džem. Ova boca je tako ogromna. Makni poklopac i pritisni dolje. Boca je prevelika za mene. Ne mogu je istisnuti. Što da radim? Oh, imam ideju. Imam fontanu sa sobom. I sada je samo trebam umetnuti u bocu. I tada će žele samo izliti. Ljudi, gledajte. Super, zar ne? Već je počelo. Izgleda tako ukusno. O, ali vuče me da ga pojedem. Ali imam drugu ideju. Neka uzmem slamku. Tako dobro. Pa, Miley, razmišljaš li isto? Naravno. U redu, dobro. Je li Mogu to bolje? podijeliti. Ne smeta mi. Tako ukusno. Čekaj, što se događa? Mislim da... Nešto mi je naraslo. Dečki, pazite. Wow. Prekriveni smo želeom od lubenice. Tako je smiješno. Wow, to je kola. Super. Kim ima samo jednu teglu. Čak je i tužno, ali Chloe ih ima čak 10. Ona je vrlo sretna i dalje vole kolu, ali Tina ih je sve pobjedila. Ona ima 100 slojeva kola. Sjajno. Započnimo s Kim. Hajde, Kim. Samo pokušaj. Brzo ćeš to napraviti. Danas nemaš sreće. Imaš li ideju kako drugačije otvoriti staklenku? Da, znam što da radim. Upotrijebit ću olovku. Moram trljati poklopac na Coca-Coli dugo vremena i onda će se staklenka otvoriti. Vola, nema magije, samo TikTok trikovi. Uspjelo je. Sada vadimo slamku i probamo. Wow, ukusno je. Chloe, sad si ti na redu. Stvarno? Jednostavno sam sretna. Otvorimo limenku cola. Wow, miriše ukusno. Cool, baš sam bio stvarno žedan. Mogu popiti svih 10 staklenki u par sekundi. Znaš što? Znam što ću učiniti. Pala mi je ideja. Otvori preostale limenke kole. Da, super je. Baš tako. Super, spremno je. A sada stavljamo vrh boce na njih. Mogu popiti sve 4 limenke kol odjednom.
Wow, to je bilo snažno. Chloe, zadivila si nas, ali sada je red na Tinu. Idemo probati. Imaš čak 100 limenki. Kako ćeš to izvesti? Ovdje je toliko Coca-Cola. Počnimo s najgornjom staklenkom. Otvaramo je. Super. To je cool. O, plinovi izlaze. Oprosti. O, nema šanse. Toran će pasti. Pazi, sakri se. O, toran se srušio ravno na nas. Kakva noćna mora. Nešto nije u redu s njima. Tresu se. Eksplodirat će. Litri kol izlijevaju se. Raspršuju se u različitim smjerovima. Djevojke, pazite, mogu vam direktno uletjeti. Tina je onesvještena. Sakrite se ispod stola, dok sve ne prođe. Nema šanse. Tegla leti pravo na nas. Dobrodošli u omiljeni izazov sa malim, srednjim i velikim obrocima. Sada ćemo saznati tko što dobiva. Wow, aparat za žvakače gume. I to u tako cool pakiranju. Sretnica sam. Što je ovo? Čini se da je sada moj red da budem sretna. Kakav ogroman aparat za žvakače gume sam dobila. Pa, tvoj je red. Da, točno, to je moje... Skreni! Ljudi, samo pogledajte koliko ima žvakaćih guma. Zašto si u ovoj situaciji? Wendy, nemaš sreće. Ali ne brini, možeš ih žvakati. Prvo, da, super, bar neke dobre vijesti. Pa hajde, otvori. Mislim da mi je prst zapeo. O ne, pomozi. Ne znam što da radim s tim. Povuci prst. Požuri. Ne radi. Prst je unutra. U svakom slučaju. Dakle, prelazimo na ekstremne mjere. Je li stvarno uspjelo? Što si mislio? Da ću ti odsjeći Evo. prst? Uzmi ne, prst se opet zaglavio. Ne, u redu je. Dobro sam sam, hvala ti. Pokušajmo. Jako ukusno. Želim probat svaku boju. I naravno puhnut balone. Super. Pa, nadam se da ti... Više nemoj zaglaviti prste. Vrijeme je da ja probam svoju žvakaću gumu. Ali bez ikakvih pila, molim. Daj ovamo. Nije sigurno. Jupi! Wow! Mislim da imam novčić za uzeti Ovo je- slatkiše. Uvijek imam novčanik sa sobom. Da vidimo. Tu smo ga stavili i evo moje nagrade. Zelena guma je upravo ono što sam htio probat. Da. Tako ukusno. Haha, i pogledajte mjehuriće. Pa, idemo dalje. Jesam li stvarno imao samo jedan novčić? Pa, što da sad radim? Mislim da imam ideju. Žvaka je u stvari glina. Pa zašto ne napraviti novčić od nje? Pa, da vidimo. Stavimo to i sada. Ne radi. Pa, pokušajmo još jednom. Vrijeme je za ekstremne mjere opet. Nemam pilu, što znači da ću koristiti čekić. Čuže. Napokon ću moći okusiti točno okuse koje želim kad napušem što više balona u boji. Da, to je bilo super. Naravno, ali metoda je još uvijek barbarska. Stvarno? Samo moraš dati kasicu prasicu. Čekaj, zašto je ne mogu razbiti? Hajde. Čekaj. Guma je. Zašto ga razbiti? Samo otvori poklopac odozdo i evo svih novčića za tebe. Vidiš? Da. Je li tako jednostavno? Hvala na pomoći. Sada mogu jesti koliko god žvakaćih guma želim. I želim puno.
Počnimo s crvenim i žutim. Vrlo su ukusni. Idemo dalje. O, wow, izgleda tako cool. O, imao sam dovoljno novca da ih sve uzmem. Sada se barem mogu ljuljati u njima. Ali naravno, samo ću sve pojesti odjednom i napuhati ogroman balon. Pogledaj to. Spreman sam. Možda ne trebaš? Previše je ogromno. To je tako mala Nutella. Čekaj malo. Izgleda da je ova teglica napravljena od čokolade. Oh, da, cool. Što? Da, imam veliku teglicu Nutelle. Želim je uskoro probati. Nikad prije nisam vidio čokoladne predmete. To je tako cool, ali pogledaj to. Što? Da, trebalo bi biti jako ukusno. Imam i ovdje tako veliku staklenku. Oduševljen sam. Hajdemo probati. Tako dobro. Jesi li vidio to? Tako sam cool. Da, i nisam baš imao sreće ovaj put. Ali je svejedno ukusno, pojest ću ga. Oh, da, tako je cool. Volim to. Kao torta je. Sjajno je i vrlo ukusno. Oh, da. Tko je sljedeći? Bit ću. Ne, makni ruke s toga i Tane. Sada je moj red. Da, želim probati ovaj poklopac. Kako ukusno. Ne mogu vjerovati da jedem poklopac staklenke Nutelle. Oh, super, sada probajmo cijelu staklenku. Oh, da, za početak ću ovo napraviti. I pogledaj tu tortu u duginim bojama unutra. Super. Da, sjajno. Super je ukusno. Super. Želim uskoro pojesti sve. Tako ukusno. Kako je ukusna Sandy? Pa, ne mogu više izdržati. Moramo čekati dok Sandy sve ne pojede. Hajde, budi brža. Pa, ostalo je vrlo malo na mojim prstima. Kako ukusno. Wow. Oh, da, sada je moj red i izgleda nevjerojatno cool. Ima toliko slojeva ovdje. Oh, da, i super je ukusno. U redu, sada ću jesti ovako. To je praktičnije. Oh, da, i brže. Nevjerojatno. Da. Idem, nemaš ništa protiv, zar ne? Odlazi, Sandy, ova torta je samo za mene. Nastavi. Već sam malo umoran. U redu, završili smo zadnje slojeve. Da. Bila je to tako velika tegla i još uvijek nisam gotov. Ethan, kako ćeš sve to staviti u sebe? Oh, to je previše. O da, u pravu si, ali sada ću jesti iznutra. Tako je dobro. Stvarno, i Tane, već si do ušiju u slatkišima? O ne, pogledaj to. Padaš. Au, ljudi, stvarno mi je šećer udario u glavu, ali ne smeta mi. Nastavljamo jesti nevjerojatnu ukusnu tortu. Definitivno najbolji dan u mom životu. Da. Wow, je li ovo moja bočica? Tako je mala. Imam veću bocu veličine. Dino, što ti imaš? Dosta mi je. Wow! Da, imam najveću bocu među svima vama. Kako sjajno! Napunit ću za godine unaprijed. Ti si najnesretniji. Pokušajmo prvo s tvojim. Dobro, otvorimo bocu. Iako je mala, punjenje je još uvijek jako ukusno. Skittles i žele od meda. To je definitivno ukusno. Tako je fino. O, da. Ima ih još malo na dnu. Što da radim? Kako da to izvadim? Čekaj, moj jezik. Zapeo je. Kventine, pomozi. Sagnite se. U redu, znam što trebam učiniti. Hajdemo to rezati. Što? Nemoj mi odrezati jezik, ne? Da, učinio sam to. Hvala ti. Pa sada je moj red da zadržim ovu ogromnu želatinu. Tako ukusno. Da, jako mi se sviđa. Mljac. Dobro. Stigli smo do narančaste. Svi zeleni ne izlaze. Hello?
Hajde. Ne, mogu samo rukama, čekaj. Što moja ruka je Otvori ga. zapela, cure, pomozite mi. Molim vas. U redu, dobro. Nastavi, Dina. Točno. Pokušajmo ovo istisnuti. Nije tako lako kao što sam mislio. Hajde, trebam drugi plan. Nemoj me udariti. I evo sjajne ideje. Mogu staviti hrpu gumica na dno i gumice će stisnuti bocu, a svi slatkiši će biti istisnuti ravno k meni. Treba puno. Ima ih puno. Eluje. Skittles su već počeli izlaziti i super su ukusni. Da. Tako ukusno. Ima li još bombona? Hello, ne izlaze van. Što da radim? Ekipa? Ne znam. Ako je. Imam još jednu ideju. Sada ću presjeći ovu bocu. Vidiš? Uspjelo je. Jupi! Sada mogu jesti s užitkom. Možeš li meni pomoći? Hvala. Sad imam neke Skittles u rukama, ali uspjelo je. Hvala puno, Tina. Sada možeš pojesti svoje. Upravo si. Ovo je tako ukusno. Ne mogu stani. Da. Volim to toliko. Tako ukusno. Gotovo je. I ja imam 100. U redu. To je tako ukusno. Hoću li početi? Super! Ali imam samo jedan. U redu. Pojest ću ga ovako. Baciti ga u zrak i uhvatiti ustima. Hajde. Ne, nisam ga uhvatio. Gdje je? Izgubio sam svoj jedini bombon. Evo ga. Da, to je bilo odvratno. U redu, Vito, na tebi je red. Znam. Gledaj, pojest ću ih sve odjednom, baš Započnimo ovako. ovu zabavu. Stres i bam. Jedem ih u zraku. Fora, zar ne? Naučio sam ovaj trik prije nekog vremena. Sad je tvoj red, Quentine. Ja sam 100. Da, mogu pojesti šake toga u jednoj... Njac. Znam što trebam. Sada stavimo jedan kraj cijevi puna. I popij ove bombone. Da. Wow, koliko brzo? Quentin, ti si kao usisavač. Možeš pojesti Skittles bombone u sekundi. Ne vjerujem. Nikad nisam vidio nešto slično. Djevojke su također šokirane. Nemaju riječi. Ove godine treninga. Čekaj, što nije u redu? Imam li Skittles ospic? U redu, mislim da sam dobro.